unapoinuliwa na Bwana akakuweka katika ngazi ya juu, ukawa ni mtu ambaye una heshima zake, ukawa ni mtu ambaye unasifika, sahau waliokutendea mabaya. Usiwatende mabaya, usiwalipize vile ambavyo wao wenyewe walikutenda, lakini nyenyekea, kwa sababu ni Mungu aliyekuinua na akakuweka pale, na kwa njia ya kunyenyekea jina la Bwana litaweza kutukuzwa. Kwa sababu ya kunyenyekea watakuja kugiona na kuja wao wenyewe, watubu wao wenyewe, kwa sababu wameona jinsi ambavyo Mungu wako amekupigania na akakuweka mahali. Sikiliza mpendwa, humility recognizes others. Njia ya kunyenyekea itakufanya utambue wengine. Unaposoma mstari wa 8, Biblia inasema hivi: Yusufu akawatambua ndugu zake, bali wao hawakutambua yeye. Kama utaona mtu ambaye anatambua watu wengine, hata wakati ambapo amepewa nguvu, amepewa mamlaka, ana cheo, anaketi katika ofisi, anaoperate, vitu vinafanyika, ako na cheo kikubwa sana ambacho kinasifika, lakini anaweza kutambua wale watu wengine, basi huyo ni mtu ambaye anabeba tunda la Roho Mtakatifu ambalo linaitwa kunyenyekea. Humility is a fruit of the Holy Ghost.